Son cevaptı mı? Çağatılımız var beni. Gün soğuk mu Cemil? Çıka giyin oğam. Yok, gün soğuk. Жаңы жыл бактылуулуктун жылы болсун, а? Жаңы жыл бек куттуктун, үй бүлөлүк тынчтык амандыктын жылы болсун. Жаңы жыл сонун болсун, самый главный күлкүнүн жылы болсун. Жаңы жыл арам. Тосконго болбойт мусун? Көңүл буруп эле коюңуз, Арчапа Насыринан үчүн. Хорошо, Жошбай кечиге эмне план бүгүнкү байрамга? Жумуштан жооп сурадым, айлык алдым. Анан жылдагыдай эле үйдө тоспостон быйыл сиздердин ордолу ош шаарга алып барып балатыны көрсөйүн деп атам. Балаты көрүп өтүп эле лишине сотуп эмне кыласың? Ошого кеткен акчага үйдө эле отурабыз. Жок, жылда эле 4 бурчтуу тиктеп үйдө эле отура беребиз. Кичине мындай өзгөчөлүк кылып барып. Зато үй бүлө менен семейный отуруп атабызбы? Туура апа. Анда апа, сиздин да айтканыңыз болсун, менин да айтканым болсун, күндүзү барып келели да, кеч үй бүлө менен чогум отуруп. Кеч үй бүлө менен отурабыз. Болду, хорошо. Биз дасторкондордо эле, кеч вечер болот, а? Вечер дейби? Keç вечер келет bizde. Çakırmay koysачы. Бага неме келе берем да. Иштеген байкап айтасың бизден болом. Жаңы жыл, байрам. Жолуңуздар окшош экен, а? Жумналарды карабайсың го. Апасы кыз окшош болупсаң. Сен эмне ойлойсуң, мен дайыма келинимди уруша берет деп. Мына окшош кылып тиктирип койдум. Рахмат апа. Жакты кыз. Жакшы күнүңө кийгин, а? Мен келинимди уруша берем постоянно, туурабы? Рахмат апа. Бар жайга койчу сен менен туруп. Всё, давай сен дагы машина кыз кет. Son жасап. Ya assalamualaikum жаңы жылыңар менен. Болгон үшөөдү. Келиңиз аяш. Кандай жакшыбы? Тынчпы? Кар кешинди? Неберелерим жасап коюптур да. Жаштыккез, жаштыккез. Апа, кеш дасторконго нелерди кылыш керек? Айшыртан. Assalamualaikum, кандай жакшыбы? Бирге болсун, жакшы отурасыңарбы? Кеч Айжан менен продукт тагып келебиз. Ошого не болуш керек? Дасторконго оливье койгула. Оливье сөзсүз болуш керек. Мандарин койгула. Мандарин жаңы жылга. Мен свежий жүзүм жакшы көрөм. Жүзүм койгула. Банан. Ошолордон кайгы. Майрамды жакшыраак өткөрүшүбүз керек, а? Кайга кеттасыңар азыр? Мына жаңы жыл эми үй бүлөлүк майрам да. Үй бүлөбүз менен кичине өзгөчөрөөк төсөлдө бошко барып бир айланып келели. Бошко барабызбы? Болду, мен азыр кийим алмаштырам келем, үстүмдү алмаштырайын. Тез эле келем, барам келем. Ооба, келесиз. Просто мындай болуп атат да, биз жалпы үй бүлөбүз менен чогулуп, эс алганы барып келели десек. Ким барбай атат? Баргыла. Үй бүлөлүк болгондон кийин барыш керек. Мына мен дагы кетип атам. Баргыла. Жок. Айшта, сиз түшүнбөй атасыз да. Эми Айшта, сиз да биздин үй бүлөбүздүн мүчөсү болуп калдыңыз. Сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сизди алып баралы дедик элек. Просто машинада место жок болуп атат да, Айшта. Место? Кеч күтөбүз. Кечкисине келиңиз, аяш. Үй бүлө менен барып келгиле. Мен азыр иштерим бар эле. Капа болбойсуз. Жок, капа болбойм. Капачылыгы жок. Ошо эле го. Мейли, аяш. Жакшы өткөрүңүздөр. Мейли, аяш. Капа болбой кетесиз, а? Айжан, болгула эми. Жане. Чоң атамды капа кылып койдуңуздар. Эмне болду эми? Ала алсак болот эле го. Атаң айтты го, машинада место жок деп. Машинада место жок болсо болсун, жүрөктө место болсун. Жокчу. Машина, место. Ушунча акыл каякта болот. Апа болойсуздарбы эми? Айжан, тездетпейсиңби эми?
Hazır. Жасанғаның эртелетишибиз керек. Бол эми. На чыгып атам. Коймойм апа, тезелип коюп. Hazır балам hazır. Мынаны куташ керек. Опа. Баспайсың. Tamam. Aycan Nureli'ge kutku aldın mı? Ha? Borcak saldın ara. Bol çayan bol tez bolboysun benim. Bol tez ketik jür. Men мынайдан bir kalamda жылбайм. Жаңы жыл онам. Ne eken? Жаңы жыл просто цифра алмашкан күн экен. Болдучу апа? Жөн кеткен түшүндүңбү? Түшүндүм. Жөн отурчу, мызылдай бер. Не чыктыңыздар? Көрбөй атасың, чыктык го. Апа, мана майрамдын күнү мана. Мынау да мына менин настроениям түшүрүп. Буга Такпайсыңбы сен ремениңди? Ремен такпайм мен. Неге такпайсың? Ремен сактай эле Кудай сактайт да, апа. Эми сактаган сактайт Кудайым дагы. Сен сактанбай эле Кудай сактайт деп жүрө бересиң. Айтканыңыз үчүн рахмат, апа, мен такпайм. Мен сага айттым, а? Айттыңыз, рахмат. Айжан. Опа. Светтө жүрдүк беле? Бар карап кетчи бар. Апа, светтер өчүптүр. Кеттик. Жакшы. Үтүк жүрдүк. Карап келейин, а? Кара болду. Апа, өчүптүр. Өчүппү. Эшик култадың кайра? Жаптыңбы? Жаптым апа, эшиктерди жаап бардым. Айжан. Газ. Апа, биздин үйдө газ жок го. Апа, мен. Башым өзүмдө экен, кеттик. Не болду, кеттикпи? Болду эми, айда. Бир батаңыз бериң эми, апа, жолго чыгып. Омин. Жолубуз ак болсун, ниетибиз түз болсун, жаңы жылыбыз кут болсун. Алла разы. Айда. Şu batağınız ben jatta alışım gerek апа. Анан не болду анан? Не oldu? Пачактап салдым, как всегда. Талкалап. Эми ал жерде мен күнөөлүү эмесмин да, братан. Өзүнүн айткан сөздөрү үчүн жооп берди да, жесткачы. Тынч эле бүттүбү? Тынч эле бүттү. 5-10 миң берди экен. Кайбы? Айдан, качың, братан, качып кетиң. Тосот? Ё-моё, тосту да не кылайын? Качып кет. Тос. Ошондой туруу адам боло бересиз да, братан. Качып кетсеңиз болот да. Качат жете болот. Жете эле, качып кетсеңиз болот. Не болду? Мен вообще укугу жок кубалашкан. Не токтодук? Гай токтотту апа, гай. Гай? Айткам мен сага айттым беле? Гай тосот ремениң тагып ал дедим беле? Болду, мен өзүм сүйлөсөм болду. Сүйлөш, мен аралашпайм, өзүң чечип ал. Болду. Болду. Чоңдурга кулак салып жүрүш керек, сен түшүндүңбү? Жол коопсуздук кыймылынын кызматкери токтосуңуз да. Салам алейкум. Не, братан, радомго ала кетели. Жөн отурчу. Эми курсагам айттым да. Токтосунов Тазимбек. Документтер. Причина остановки. На каким основании? Причина остановки? Катуу ылдамдыкта баратасыңар. Еще ремень жок. Дагы кандай причина керек? Анда өзүңө чечип алга улам. Удачи. Эми байке, мындай карасак экөөбүз окшойбуз, мындай сураштырсак тууган урук чыгып калат окшойбуз. Эми бир жолу түшүнүп коериң, анан мындай сүйлөшпөйлүбү? Унаанын документи, айдоочулук күбөлүктү алып түшүңүз, анан сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Бер документ. Документ мына. Права мына. Права бар. Эми сүйлөшөлү байке. Жок, эмнени сүйлөшөсүң? Мына четирак коюп туруп сүйлөшөлү. Мындай учур бардыгы деле болуп турат да, туурабы? Не звук чыгып атат? Эч нерсе тырктаган жок, братан. Аччы багажды. Ачпай эле кое берейин. Ач дейм багажды, бол. Давай. Сürpriz! Sana sürpriz kıldık da balam.
Biz sizge sürpriz kılayın dedik de. Mına жаңы жылдың алдынан жақсы монай тартылайын dedik de Айштан менен. Рахмат. Жақсы іштеңіздер, игіліктер қоштасын. Soğa sürpriz kıldım da valla iyilik olsun. Жақты. Как раз монай жоқ эле, жақсы болды. Ya bu sürprizse жолдо калат. Асаға başka dağır sürpriz жасағанбыз valla. Дағы сюрприз бар. Көзүң жумуп турган. Көзүң жумайбы? Жумтур. Az келебиз. Туруп тур. Сюрприз. Açarayım be. Жаман, көп көсесізған сюрпризға. Ләтті келішті жоғышпай. Место жоқ дейсің, ақыда батуарлық тіл балына. Жоқ, Айшата мен бір 2-3 досым бар ле, кетпей қалышты да. Майлы, Айшата кетті ауыз, а? Айшата бірақ раса соны жардам бердіңіз, е. Жайладық бе? Жайладық. Гәй, шүстірік. Қоп кетті шо менен. Кеттік, майрамды яқшыда сөйлі. Баттың мұ қайсар? Баттым, шердім. Яқшы. Şu benim mestam ekan bu yer, ha? Yaxshi ketdi avuz, ha? Tinch ketdi avuz. Qapa oldingiz bile. Shartini jotib oldim orqaga. Jayladim. Men molodesman o'zi uchun. O'zi boshida ele orqada ketaverasizmi deyin dedim, kichkina uyaldim da. Ketaveraman men. Bir anekdot aytib berayim be. Ayting Ayshada. Qarashu, bir nima bo'lar ekan. Bizdagi ol anekdot emas, o'qiya. Ana bizdagi bayag'i Abdukarim bor-ku. Şu kuyib o'lib qolibdi. O'tib ketibdi? O'tib ketibdi. Ne oldu Ayshtaga? Ol uyga borib turdi-da, mos borib sigaret chegib, shu o'rin uxtab qolibdi. Kuyib o'libdi-da. Yo'q, kuyib o'lmadi. Ol oga cheyin terazeden sekirib ketib qolibdi. Sekirishga anda jerga tushib o'libdi-da. Yo'q, jerga tushmabdi. Ogacha pajarnelarga chalib qo'yibdi. Pajarnega chalibsa, tayga botib chaygan ekan, botibqa tushib, qayta uyga kirib ketdi. Qayra kuyib o'libdi-da. Yo'q, kuyib o'lmadi. Ondan keyin tushib, uyda divan bor-ku. Divandan qayta sekiribdi-da, aynekdan chiqib, yo'lga tushib, uchib ketdi. Bari jerga tushib o'libdi-da. Yo'q, o yoqda bayag'i botib tashlagan fura ketib atgan. Furadan tushib turdi-da, qayta uyga kirib ketdi. Дағы kuyib o'libdi-da. Yo'q, kuyib o'lmabdi. Yo'q o'ldi. To'xtasang aytib o'tayin. Yo'q, onu odamlar zerigib ketdi, otib o'ltirib qo'yibdi. Kulmay o'lib qoldi. Niyet kılgan elem, oşol niyetime жетіп, бүгін сіздерді Ош шаарына алып келдім. Бұл жер Ош шаарының борбордук аянты, азыр сіздерді Мердин балаттысын алып барабыз. Сонун жасалган. Мына, карасаңыздар кандай сонун, а? Керемет. Жагата. Yolga! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a horse open sleigh. Gelinin kaynaneye
Jingle bells, jingle bells. Oo. Так, колбасын қойдым, конфеттерді қойдым, банан 2 штук, екеуіне жеп. Evde şoksun değil, жақшына келсеңіз жан. Жақшы есіңіз қандайсыз? Дәрді отасың ба? Дайырдан нандарды қойдым, бардығын қойдым, чек-чекті қойдым бұл. Сон, сіз жоқ. Сонын Колбаса, сонымызы керек біл. Жебең, өзім да жебейді, 12-де жейсіңер. Мына печеньядан жей. Жебеңді отам еш нәрсеге тибесе. Ичим тиелек бар. Ешкен телек сонын бұйырса. Тосыз. Жақшы. Айжан, саған мен көптен бері бір нәрсе айтайын деп жүрдім. Нені айтайын деп жүрсіз? Білесің бе? Білем, бардым. Жо, сен білесің, бірақ сен білбеген нәрсені айтамын мен. Мен білем, бірақ білбеген нәрсені айтасыз. Не бұл тауышмақлы, жандырмақлы. Сен жо, тұрып тұрсаң. Сен Сені мен фруктыға оқшатайын деп. Оқшаттың жан, оқшаттың. Сен мұншыл мандарин сияқты olsun. Вай, неге? Сен мұндай еш жерде жоқсың, бір ғана қыш мезгілінде өзіңе тартып адамды сұқтандырасың. Рахмат жан. Мен да сізді оқшатам да. Мен да сізді чи немеге жүзімге оқшатам да жан. Неге? Bilmem cegimle geliyoruz. Gelsin canım. Yok, qayerdasың ары? Кетіп отам. Kaka. Şuna ballarımı aylanıp geleyim. Көчөдө мен суут коюп бу. Үйүң бар го, мындай семейный бүгүн үй бүлөлүк майрам болсо үйдө эле отурбайсың бе? Апа, жаңа жыл бұл майрам емес. Вообще жаңа жыл бұл арам. İşte майрамдык бана жылмай олтурсам. Жаңа жыл кандай майрам экен? Үй бүлөлүк майрам экен. Майрамың менен, балам. Рахмат. Чайың ич. Айжан дейм. Укпай отуруверсиң, а? О, апа. Эчтеке унутпадың го? Жок, унутпадым. Точно унутпадың го? Точно унутпадым. Стол үстүн бир карап чыкчы. Карадым. Нанды чоңунен келип сындырат экен да. Апа. Эми чоң энеми жаңы жылда обара кылбай эле келе албайт бечара. Суу өзүм эле сындырып кое берейинчи, апа. Ошо сындыр деп атпаймынбы сага, сразу эле түшүнсөң? Жана кайга кетип калдың? Жанабы, немеге кеттим. Светофордо апамдар мынтип көрүнүп калды эле, эшик шап түшүп башлап атып. Өзү ушу апаң айтпайсың, же сен айтпайсың. Ушу келиниңизчи, же кудагыңыз айтпай, же өзү айтпай келип жолугуп кетсе болот да. Тээ алыстан келет абыз. Эми түшүнсөң кайсы? Олар да бүгүн майрам болсо мындай жыргап, ойноп күлүп жүргүсү келет да. Сен менен жолугум настроениясын бузуп не кылсаң? Эми нан аябай ширинкен келин. Эми чай менен кошуп жесек сонун болмок да. Апа чайдан алма. Рахмат. Алып отургал, а? Азыр тамак пишат, э? Каралам. Балакин майрам күттү. Менде бир ой бар да. Азыр светти өчүрүп, бардыгыбыз тынч отуруп калалы, анан үйдө эч ким жок экен деп аракет кылып. Молодец. Дос болгондон кийин достойно дос болбойсуп атат. Эмне өчүрүп атыр? О, атасы уят дейм, досуңуз болсо кошту. Азыр кирет дагы, аяктагы болгон анекдотторун айттым, настроенияны түшүрөт. Жок, апа, бүгүнкү майрам эми үй бүлөлүк майрам. Сен мынча эргешке жан тартып атасың. Сүйлө. Бара жан свет өчүр. Бар, кел. Кел. Жошпай. Карачы кетти экен. Кетти окшойт. Үнү чыкпай калды, кетти окшойт. Жөнү койбойсуз бе, уят. Кетти окшойт а? Sürpriz. Yakın kaldık bu okumak. Sürpriz? Başkanım. Жаңа жылыңар менен. Жаңа жыл. Каяқта жүрдүң, жоктун го? Çok ele үйүндөлөр. Мыналар сени чакырбаса дагы илешип алыпсың. Жо, чакырдым Айша ата сиз да? Чакырды. Майрамыңар менен. Рахмат, чай койсуң, чай. Чай койма. Бүгүн мына үй бүлөлүк майрамды шоңду өткөрөлү деп келдим мен.
Çay жаңылап келейін анда, çayды алып келейін. О, сіздер жақсы маңайда айыштар мырдап, чоғырдап отырыңыздар, мен кішкене жардамдашпайын, а? Бар, жардам қиналбасын потом. Kaysar, sen için canlısın ha? İyi bilir için canlısın. Of şey Kaysar'dan iyi bilirsin. Girdin mi? Girdin. Alo. Eşin aldasın mı? Az çiğip kettim. Kağa kettasın da. Nurik keptir çiğip gelelim. Ner gele çakır çok oturabız, ner çok tamam. Can koy çıksın. Dur. Al kiş. Tamam ne balam, çaydan içem. Rahmat. Ha, Bayke, жаңы жылға қатты даярдаңыз ғой. Ozun çapças tüyrük. Ne oldu balam? Özün önünde tosun böyle. Жоқ, Байкем екеуміз дайым бізге маған понята береді да. Жаңы жылды тоспойыз деп шешкенбіз. Тұра, Байке? Ne? Жаңы жылды тоспойыз деп шешкенбіз. Ha, tospayсыңар бе? Жаңы жылды майрамда екенсіңер? Ооба. Жаңы жыл қандай майрам екен? Жаңы жыл үй бүлөлүк майрам. Молодец, ал отыр. Жаңы жылыңар менен! Boy! Oyazata hoş geldin. Oyazata kelin. Ne kıkırasın? Biz mına Ayaz kızım ekөөбүз алыскы тоолорду ашып, беллерди ашып, ат артып, жол карытып, тоолордон келдик. Koysoğuz can eşkin ardından ile giyim almıştır, giyim keli olduk koy. Тамашалашат. Анда мен ыр айткандарга белек берем, Ayaz kızım ekөөбүz. Ayaz ata. Oynaştırıp var ata. Yeri yoktu bilen. Paylap durup giret. Ой, Hasan, мына белек сизге алыңыз. Эме, сиз дагы мына атабызга ошо ыр айтсаңыз берели. Yok bana penerke verir. Ошо сиз бир ырда бериң бизге. Onu akarıyor ben de verir. Болду. Сонун болот. Oyazata. Аха. Sağa orada. Аха. Penerke ver bana. Алла. Degende nege seni karadı. Çayla öptücer tutturgan camanı. Dağı caddeymişsin ekenine. Oşondo men çağırgandı. Kadar gelme. Болду, мына сон мырдайды экен. Менде дарым бар Аяз ата. Жаңы жыл келди жаш балбан, жаш балдарды алдыган. Аяз ата келбейт быйыл ал намаз окуй баштаган. Аяз ата ошентип жаман жолун таштаптыр. Санта Клаус досуна даават кыла баштаптыр. Молодец, Азамат, мына белек сага. Ha apa, sizin bugün жаңы жылыңызбен құттықтап, жаңы белек алып келдім. Ayvay. Апа, мен сізге белек алып келдім. Ақ чайнекке көк қақақ, көк чайнекке ақ қапқақ деп, қара қапқағы бар чайнек сізге. İyi apa, бұл менен чектелбейт apa. Бұл менен чектелбейт, мен сізге атайын 3,5 kilogramlık altın şekek берем. Рахмат, ийимден караңызчы, ойбой. Рахмат кызым, рахмат. Бирок сен үйдө кечке отурасың, мындай кымбат шакекти каяктан алдың? Sizin sandığınızı çukulap tava aldım. Эми силердин барыңарга шүкүр.
Кудайга шүгүр ушундай үй бүлө бар, ушундай үй бүлөнүн башындабыз атасы экөөбүз. Ошондуктан баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап ушул белекти өзүмө подарка кылдым. Ошол куттуктап койсоңор болот. Куттуктап койсоңор болот. Анан эмне? Силерге мени барын белек турабы? Мени барын подарка. Дагы ошол колчак койсоңор болот. Алып отуруңар. Майрамыңар кут болсун. Суббота жөн эмес, сиздерди жакшы көрөм. Ой алтыным, да сен жакшы көрөм. Саат 12 болуп калыптырбы? Жүрүңүздөр сайып көрөм. Ой болот. Açarayım be. Sürprizler boldu. Bitti be. Çoğalta açarayım be. Alo, açarayım be. Tom kaldım hey. Mars gerekecek sürpriz ne? Açarayım be. Açarayım be.